Sloba rongsok ya. Ada ngagunuk ya rongsok teh. Bukan we atuh kayak tukang rongsok ka dieu. Kumaha we di dieu ah keneh. Dah. Bakal ngesen. Rongsok. Aing ngaleos engke jual di keulaan kagok teh aing. Beres ah. Udah aman itu ya. Gila ah. Rongsok araya gitu ya. Mang boga rongsok. Aya, Oke jual mah. dek sebarang. 5.000 sekilo. Murah atuh. Kayak sabaraha? 4.000. Siap dia. Leguk tukang. Iya. Kilo akuran. Sok, kira-kira sebarang aya 20. Ayalah 10 ya mah. 10. Sabaraha? Baik, gocapeun lah. Atuh mahal-mahal teuing. Harga sabaraha tuh? 60. Siap. Ayo ah. Saya rongsok-rongsokan gitu Soalnya nama tukang rongsok. Lah anjing kemana rongsok lagi euy. Yang masalahku si Gimal ya mah ya. Besok pak rongsok mah si Gimal. Paling awas ya Gimal.